sad smo skoro imali havariju, naravno šalim se, nismo, nego mi je posada tu paničarila. Uglavnom, kad se susrećete s drugim brodom, samo dobar razmak, dobra procjena. Imajte uvijek jednog koji igra Candy Crush. Kako vas vozi? Da. Idealni da pecam ribe, kao jer ribe kao kad pecaš, onda se kao prestraše i ispuste stresno govno. I onda više nema ribe. Da, i onda druge neće nanjušat stresno govno. Bila sam ti se ubijao. A mi ovako bacaj koja riba, koliko hoćeš. A ja ono... Da ćeš ima pa da jo... Ja to moram imat, doma to je lijek. Ti si stvarno ljekovit. Dakle, zapamtite, idu bageri. Biće, znači se... Ne, zato neću. Skender Essential. Zato... Uvijek se mora zaronit, provjeriti u kakvom stanju je konoplji lanac. Bove za koju smo pričvršćeni. Hile, još smo živi, Silvi nije dobro. Stjepana je Dilajla, ona se sunča. Ovo je gospodin koji prenosi naše živote jednom Kristijanu. Hile je to!
pametno je kroz splitska vrata, ali ova ekipa doći će do Splita. Dobro je to da smo u vratima. Kad uđemo unutra onda samo treba izaći i Božica. Znači dobro društvo, brod, voda, gorivo, hrana i prije svega dobar skiper. To je to. Jer brutala je.